tim PSMS Medan lagi briefing itu persiapan latihan menghadapi Persiraja Banda Aceh esok sore. Ban baru. Ngayon, no? Yung bisnis naman. Ano din ngayon naman natin? Ya. Ako din yun. Uri Gua tahu. Mana lembaga pendidikan. Punya anak udah tahu apa? Ilmu anda mau beli kayaknya dia. Macam borongan. Iya Pak, iya betul.